तीन परिया आगे पादे कते उसको मारी पकाइला कल्याण बाबा पुत्र आई से मत कट बोली तो रूप दिखाई दियो मुझे ए गोली पड़ियो बा କରୁନୁ से मत कट तू आनी जीव बांधी ତାହେଲେ ଖସି ହୋଇଗଲା ନଟର ଗୋଟେ धन्य धन्य पुत्र इंद्रजित धन्य तोर मायार वंश एबे जाओ बड़ा दुई ग्रहरे आराम एबे मु नेउजी प्रतिशोध कल्याण बाबा आरे विरोधे मोरे रावण दे अचारे हनु अरे के कोण दसु असुरु हे ठाकुर मरकट अरे प्रदेव रे रावण पाई बसिलु मोर अशोक बन रे असी सहस्र दुपर गणनाश कलु कि पाई बधु इरे भयन करिलु मोहर सनक कि पाई बसिलु मरकट हे दुष्ट मरकट कि कारणे बसिलु मोर रक्षा कटक सर्वनाश कलु मोर रक्षा कटक सबु ये राजा ओटे मु दशानन ये राज्य मोर रक्षा करो सबु जानी सुनी करू उपदर्प हनुमान ମୁଁ ଉପଦ୍ରବ କଲି ନା ତୁ ଉପଦ୍ରବ କଲୁ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣୁ ମୋର ବଚନ ଶୁଣି କହେ ହନୁମାନ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଶୁଣ अरे भगवान शिष्य कही नाम हनुमान
ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡକୁ ନେଇ ଯାଅ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ ତାର ଏଇ ଚୁରକାରୀ ପକାଯାଏ ହବ। ଆଉ ଦିଅ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି। ଯାଅ ଯାଅ ଦୂତ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ। ଯାଅ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ ପ୍ରତିଥରକର ଭଙ୍ଗ କର। ଦେଖିଲ ସତରେ କଣ ମରିଗଲା? ହଁ ହଁ ଚାଲ ସଙ୍ଗାତ। ମରିଗଲା କଣ କଲା ଆଉ ଏବେ ଦେଖ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛି ମାଙ୍କଡ। ଭାବିଛୁ କି ମରିପାରିବୁ? ନା ନା ରେ ବାବା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନ ମାରି ପାରିବୁ ତୁ ହିଁ ବୋଧେ। କଣ କହିଲୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ? ତୁ କହିଲୁ ମରିପାରେ ମରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ନା ନା ରେ ବାବା, ତେବେ କହ କିପରି ଭାବରେ ତୁ ମରିବୁ କହ? କହ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର ଭେଦ। ଭଗବାନ କହିଲେ ରାବଣ ଆଗ
দিলে নমানি তুই গতারে মতে রে দুষ্ট রাবণ ଏମିତି ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଚାହେଁ ନା ଶୁଣ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ମାନ ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ମାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଲାଗୁଡ଼ରେ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ତୈଳ ଢାଳି ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଦେବୁ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ମରିଯିବି ରେ ରାକ୍ଷସ କିଏ ଅଛରେ ଦୂତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସ ଆଉ ଏ ମକଡ଼ ଲଞ୍ଜରେ ବୁଲାଇ ଦିଅ ଯାଅ ଦୂତ ସଦା ଶୀଘ୍ର শাস্ত্রে লেখা আছে বাঁধিব যাহাকু মারিব না আর মারিব যাহাকু বাঁধিব না প্রথমে নাগ ফাঁস করিবে তারপরে অগ্নি লগাইতে আপে আপে মরিছি